Dobar dan, moje ime je Igor Bojanić, radim u Lanaku 11 godina i trenutno sam zamjenik menadžera sektora za razvoj i proizvodnju softvera. Danas ćemo govoriti o početcima razvoja softvera u Lanaku te promjenama kroz koje danas prolazimo, kao i planovima za blisku budućnost. Napravili smo veliki broj softverskih proizvoda te smo napravili implementaciju gotovih softverskih rješenja. Razvoj softvera počeli smo kao jedan mali tim, čiji je zadatak bio da napravimo poslovni informacioni sistem za jednu kompaniju. Vremenom smo se razvijali i sad smo postali kompanija koja ima 11 sektora, od kojih su 3 sektora vezana za razvoj i implementaciju softverskih rješenja. Izgradnjom tehnološkog centra dat je novi impuls našoj kompaniji te našem razvoju. U sklopu toga, mi smo ušli u promjene restrukturiranja naše kompanije, te smo u procesu uvođenja novih tehnologija, kako softverskih, tako i procesa u razvoju softvera, a krenuli smo i ka edukaciji mladih kadrova putem naše Activity Akademije, odnosno stručnih praksi koje imamo zajedno u saradnji sa fakultetima, odnosno srednjim školama. A to smo sve sproveli u cilju kako bi napravili što bolji ekosistem, odnosno što bolju platformu za naše buduće proizvode, odnosno proizvode koje sada razvijamo, koji su već neki od njih plasirani na tržište, a neke planiramo da plasiramo u toku ove godine ili naredne godine. Što se tiče proizvodnje softvera, fokus smo stavili na izradu proizvoda koje planiramo odgovarajući pozicionirati na naše internacionalno tržište kroz odgovarajuće brendiranje i odgovarajuću marketinšku kampanju. Prvi softver koji je lansiran na ovaj način je softver za upravljanje resursima preduzeća, to je poslovni informacioni sistem nazvan EcoOne. Drugi u nizu je Eduis, to je sistem namijenjen obrazovanju, i treći je Soho, to je softver za turizam, odnosno za hotelijerstvo. Trenutno su u razvoju još 2 softverska proizvoda, jedan iz oblasti medicine, drugi iz oblasti ugostiteljstva, koje planiramo izbaciti na tržište tokom ove godine uz odgovarajuću marketinšku kampanju. Naravno, Lanako je velika softverska kompanija koja pored realizacije sopstvenih proizvoda ima u ponudi izradu softverskih rješenja po zahtjevima klijenta i kao takvi ćemo nastaviti da poslujemo i izlazimo u susret našim poslovnim partnerima izradom kvalitetnih softverskih rješenja po njihovim specifičnim zahtjevima.